Elo lisice i danas ćemo da pričamo o Hinati ili ti o ženskom liku iz Naruta. Znam da ste vi navikli na gacha videe, ali malo sam odlučila da promenim svoj kontent, tako da biće naravno i gacha, ali biće i ovoga sa anime likovima. Lik o kome ćemo danas da pričamo zove se Hinata Hyuga. Datum rođenja je 27. decembar. Ona je u timu 8, dok je Naruto u timu 7. Njeno prezime je Hyuga, što u prevodu sa japanskog znači prema suncu, a ime Hinata znači sunčano mesto. Tako da bi značenje njenog imena i prezimena značilo prema sunčanom mestu. U spisku najpopularnijih likova Hinata je uvek bila među prvih 10, a u jednom trenutku je čak stigla i na 5. mesto. Na početku izlaženja Naruta Hinata nije imala veliku popularnost, da bi napravili jastuke, preslake za ključeve ili posteljine sa njenim likom. Ali kako se serijal odvijao, ona je dobijala svoju popularnost, pa danas ima 100 različitih predmeta sa njenim likom. Iako Hinata nije glavni lik u Narutu, Kishimoto je jednom prilikom rekao da bi Hinata bila bolji junak nego Sakura, zbog činjenice da je Hinata imala složeniju pozadinu za razliku od Sakure. Posle 166. epizode Naruto Shippudena, Hinata dobija svoju špicu pod nazivom Bicikl. Hinata je jedini ženski lik koji nije bio zaljubljen u Saskea. Hinata je prvi put progovorila sa Saskeom za vreme drugog Naruto Shippuden filma Veze.